inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. umusirikare wafotowe asomana n'umukunzi we ari mu mazi abira. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ajida Saha Ababi, umusirikare wa FARDC uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, Abudajala wafotowe asomana n'umusore bitegura kurushinga yambaye impuzankano ya gisirikare, yasabiye gufungwa imyaka 10. Uyu musirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguraga kurushinga n'uwo yihebeye ku itariki ya 31 Ukwakira 2025. Gusa mbere y'ubukwe we n'umukunzi we bagiye muri studio mu mujyi wa Kinshasa bafata amafoto ya Save the Date, ari nayo yatumye yisanga imbere y'ubutabera. Tariki ya 24 Ukwakira, Ajida Babi yatawe muri yombi ashinjwa guharabika igisirikare cy'igihugu no kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumushinja gusomana n'umusore utegura kubana yambaye imyenda ya gisirikare, hanyuma amafoto n'amashusho y'amasegonda 25 akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ajida Babi asanzwe akorera mu rwego rw'iperereza rwa gisirikare, yamaganye ibyaregwa avuga ko aya mafoto n'amashusho byashyizwe kuri TikTok ye n'umufotozi witwa Yannick Kayembe. Yabwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ko Kayembe akorera muri Raw Studio, yemeye ko ari we wasakaje ayo mafoto n'amashusho agamije kwamamaza ibikorwa bye. Ajida Babi yaravuze ati, "Icyaha ni gatozi nyakubahwa perezida w'urukiko, ntabwo ari njye watangaje ayo mashusho." Abunganira Babi bavuga ko ibyabaye atari icyaha cy'umusirikare, ahubwo ari ukwinjira mu buzima bwe bwite. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo buhamya ko ari we washyize ayo mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, amusabira igifungo cy'imyaka 10. Bushimangira ko yarenze ku itegeko ryo mu 2021 ribuza abasirikare kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga bambaye impuzankano mu buryo butesha agaciro n'ikinyabupfura ingabo. Abanyekongo benshi ku mbuga nkoranyambaga bamaganye ibishinjwa uyu musirikare, bagaragaza ko atari icyaha cyo kujyanwa mu rukiko no kwifuriza umukobwa watinyutse kujya mu gisirikare gufungwa imyaka 10. Hari uwavuze ati, "Aho kumureka ngo akore ubukwe bwe abera abandi urugero, igihugu arinda uyu munsi kirimo kumuhohotera nk'umugizi wa nabi." Umwanzuro w'ifungwa cyangwa ifungurwa rya Ajida Babi utegerejwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu. Mu yandi makuru avugwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo, harimo inkuru y'imyigaragambyo yakajije umurego mu mujyi wa Dar es Salaam, ikaba yatumye uyu mujyi ushyirwa muri guma mu rugo. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Dar es Salaam, Jumane Muriro, yatangaje ko hashyizweho gahunda ya guma mu rugo itangira gukurikizwa kuri uyu wa 29 Ukwakira 2025 saa 12 z'umugoroba. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko muri uyu mujyi hagaragaye imyigaragambyo bw'amatora y'umukuru w'igihugu yararimbanije. Jumane Muriro yavuze ati, "Nyuma y'ibyabaye, polisi irabwira abaturage bose mu mujyi wa Dar es Salaam ko kuva kuri uyu wa 29 Ukwakira 2025 kuva saa 12 hagomba kuba cyiswe guma mu rugo." Imyigaragambyo yagaragaye mu bice bitandukanye bya Dar es Salaam. Abigaragambya bafunga imihanda ndetse batwika bimwe mu bikorwa remezo. Internet ntabwo iri gukora neza nk'uko Netbox igenzura ibijyanye na internet yabigaragaje. Amagana y'abigaragambya bakoze urugendo bagana ku kiraro kizwi nka Sarende Bridge kiri mu nkengero y'inyanja y'Abahinde berekeza rwagati mu mujyi wa Dar es Salaam. Babonye imyigaragambyo bavuga ko yari ikaze, yagaragaye mu bice bine byo muri uyu mujyi wa Dar es Salaam. Polisi yagerageje gukoresha imiti iryana mu maso mu gutatanya abigaragambya, ariko biba byose. Umwe mu bigaragambyaga yaganiriye na BBC Gahuzamiryango, arayibwira ati, "Turarambiwe. Dushaka ko komisiyo y'amatora yigenga tugahitamo umuyobozi dushaka."
Mu gitondo cyo kuwa 29 Ukwakira 2025 nibwo Abanyatanzaniya babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora yari yitezwe mu bwitabire bwo hejuru kuko Abanyatanzaniya basaga miliyoni 37 barimo 200,000 baba mu mahanga biyandikishije gutora. Perezida Samia Suluhu Hassan uhanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abakandida 16 barimo Kunje Ngombale w'ishyaka rya AFF hamwe na Almas uhagarariye NRI, Kwasta Kibonde wa chama cha Makini, Doyo Hassan Doyo wa NLD n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Suluhu w'ishyaka rya Chama cha Mapinduzi niwe uhabwa amahirwe kuko aya matora abaye benshi bo mu batavuga rumwe bafunzwe barimo Tundu Lissu w'ishyaka rya Chadema. Chadema yakumiriwe mu matora muri Mata uyu mwaka hagaragazwa ko itujuje ibyangombwa. Ruhaga Mupine w'ishyaka rya kabiri rikomeye mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya ACT Wazalendo nawe yarakumiriwe. Ubwo yari muri Kenya, umunyamabanga wa Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga Deogratias Mumishi yabwiye Citizen Television ko nta matora ari kuba muri Tanzania. Ati mbivuze neza mu magambo make ni ukwimika. Ubwo yari amaze gutora, Samia Suluhu Hassan yagize ati ndagira inama Abanyatanzaniya bose ko bakwiriye kuza bagatora, na cyane ko ari uburenganzira bwabo bagahitamo abayobozi bababereye.